Wara laqgħa ta' kważi 5 sigħat f'10 Downing Street, il-Kabinett ta' Theresa May approva l-ftehim għal ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea kienet qed tistenna l-eżitu ta' din il-laqgħa qabel tippubblika d-dokument tal-ħruġ tar-Renju Unit. May sejħed dan bħala l-pass deċisiv il-qudiem għal pajjiżha. I firmly believe that the draft withdrawal agreement was the best that could be negotiated, and it was for the Cabinet to decide whether to move on in the talks. The choices before us were difficult, particularly in relation to the Northern Ireland backstop. But the collective decision of Cabinet was that the government should agree the draft withdrawal agreement and the outline political declaration. This is a decisive step which enables us to move on and finalise the deal in the days ahead. Min barra l-laqgħa tal-erba' mal-Ministri, Theresa May kellha wkoll laqgħat individwali mal-membri tal-Kabinett biex tiddiskuti l-ftehim. Ftehim li kien qed jitqies bħala l-aħħar ċans biex ir-Renju Unit jitlaq mill-Unjoni Ewropea b'mod organizzat. Issa huwa mistenni li l-Unjoni Ewropea torganizza summit ta' emerġenza aktarx fil-25 ta' Novembru biex il-ftehim jingħata l-approvazzjoni. Fit-tmiem il-konferenza tagħha May qalet li temmen fermament li din l-għażla kienet l-aqwa waħda għall-futur tar-Renju Unit.